Keng ava Berkeng. Tuğanlar, bu kişini tanıdınızlar mı? Komentarий bergen, jana Ford Galaxy'de komentarий bergen. Tak, bu kişini tanıdınızlar mı Tuğanlar? Kandayсыз ва? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Баяғы 2015 Solaris'ti. Men sizge 580 min koyup versem, qanchaga sattınız? 480 min. 500 minge satqanmын, özünün aylığı boldu. Yaşaң. Mana 480 min ba koyup versem, 500 minge satып beriptir. Эми Matiz boyunca aytingchi. Matiz'de satып alğanızga 2 ay boldu. Bunu satып alğanızga. Bir Kırgız'dan alğan dek. Bunu aldap satıptır bizge. Motoru başka eken, moy jeyt eken, moşlar. Biz kardeşim motorunu almıştırdık dengar. Toktap durun o. Matiz 2006 08 avtomat korobka Tuğanlar. Ayta verin. Motorunu almıştırdık. Keçe Ximki'den dinamikini almıştırganmız. 4 de balonunu almıştırganmız. İçinde kalotkaları şeyin almıştırganmız. Can eken ha balonunuz. Balonum hem canlı, içinde kalotkaları hem Kalotka da canlı. Vardık canlı. Matiz özeli eski. Matiz özeli eski, içi canlı değil mi? İçi canlı. Şunday, Matiz satış gerek. Emi motordu jasattınız? Jasattım. Motorun nomeri başka, ben özüm, gayga var, özüm ötközü vereyim. Kim olursa, gayga koşulu var, ötközü verip baytamın. Liboy gayga, liboy jergay dese ötközü vereyim. Hem basını kança koyabız ava? Basını dengal, sen bu yaman köpke düştü. Men azır korkup kaldım azır, bir 150 min koyup vereyim desem, siz 200 minge satı veriyor dep korkup otam o. Özünüz aytın. 5 min koyalım, 150 minge vereyim. Matiz tozdan. Gel tekşerip görsün, liboy canım. Liboy canım. Onda men bir abzor tartı vereyim ha. Men Leylek'ten olayım. Kaçuan ketmeyim. 1984 yılı atım Talayı olur. Leylek rayonu Beşkent Aile Hükümeti'den olayım. Beşkent'ten olasın. Yaxşı. Leylekler bir adam tanıydı. Her bir aileden birden tanıydı. Aile başçı olur. Sizi West Kırgızstan tanıydı. Yok, ben aile başçı ol iştegenmin de. Hazır taksi kıltasız mı? Taksi qanday oltat o? Taksi sakon olur. Uzabaşı zor. Qancha çıkarıp otasız? 7 min 8 min çıkaram. 7 min 8 min çıkaram. Jengem bileo şonça çıkarganыңызды, жеңеме азыраак айтасыз бе? Жеңеңге айтпай да коёюн. Жақсы, туғандар. Амды көрдіңіздер. Өткенде 480 минге 2015 полный комплектация машинаны 480 минге қойып берсем 500 минге сатып бериптир. Азыр 155 миң қойылды. Матизди арыз муындуктуңуздар туғандар. Ошон үчүн айтам да. Азыркы заман кыргызды кидайт эте турган заман болуп калыптыр. Келиңиздер, немеге ушинтип бирөөдү какшатыш керек, а? Өзүбүздүн ак мээнет адал акча, мындай ак мээнет менен тапкан адал акчабыз бир тыйын болсо дагы ошол мындай бир жерибизге иштетсек, бир мындай бир нерсе алсак же бир жака жумшасак, ошонун берекеси болот. Монтип жөнөкөй, мындай айтканда карапайым элди какшаткан бул өтө туура эмес. Эксперимент кылып көрөйлү, эми баягы сөз ээсин табат тугандар. Сөз ээсин табат, баягы айтып коюш бизден экен, биздин милдет экен. Ушинтип какшатып жүргөндөрдү да көрүп атабыз, тартып атабыз, аягында иштешпей дагы койдук. Кудай сактасын, баягы ушундай Москвада москвачылык деген түшүнүк менен кылбаган кылыктардын баарын кылып атат тугандар. Ошон үчүн келиңиздер, мындай кичине бири-бирибизге жакшы мамиле кылайлы. Talada жүрөбүз, өтөн элде жүрөбүз. Так, машина боюнча кеттик анда. Машинанын ички салону өтө жакшы экен состояниясы. Муногу центральный замокто дагы кичине эме шум чыгып калыптыр, муну көтөргөндө угуп атасыздарбы? Муну оңдотуп беребиз дейт. Жакшы, алдыңкы эки айнек көтөрүч электрондук түрдө көтөрүлөт дейт, баары жогу. Ички салону боюнча мынакей автомат. Мафону бар экен. Панель жактары жакшы. Так, эми мотор жагын ачыңыз, көрөйлү. Буюрса сатасыз машинаны. Машинаны сатасыз дейм. Куда каласа. Тап-таза кылып жасап коюптур. Бүгүн коюп чыккан. Бүгүн saat 11'de işleveydikken Özbek boldu. Үйдөн барып, alıp barıp koydurup çıktı. Alıp barıp koydurup çıktı. Bizde de motor жасайт, билесизби?
Yok, Ветке. Aviatorov 13, stроение 16. No box bizga qarashdi. Birinchi box zamena masla, ikkinchi akleyka, uchinchi ходовой, модовой полный жасайбыз. Bo'ldi, gap yo'q, mashinalarni olib kelasiz, mashina. Mayni qanchadan almashtirasiz siz? Mayni 3400 dan. 3400. Ha, 3 filtr, 2 filtrmi? 2 filtr. Bizde 3 filtr, may, rabotası 3000 rubl. Bo'ldi, gap yo'q. Kelamiz endi. Buna kelaverasiz o. Bo'ldi, mashina ko'p dedim-ku, kelamiz. O jo'nataverasiz tanishlar bo'lsa. Bo'ldi. Ha, motor. Motor jag'iga вообще so'z yo'q. Motor jag'ini polniy bitirib berasiz gayidan. Ha, o'tkazib beraman. Men o'zim borib o'tkazib beraman. Bo'ldi, suylashdik tuganlar. Ko'ringizlar bunaka. 155 ming 150 mingga beraman dedi. Toqat ber, bar jog'ini bitirib beraman.